सतत जावपी खासगी आणि कदम बसींच्या वादाक लागून खासगी बसवाल्यांचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान पणजी पुलीस स्थानकात कागाळ नोंद केल्या। ह्या संदर्भात खासगी बसवाल्यांनी पणजेत शांततायेन निदर्शनां काढली। RDX युगा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। Violation of permit conditions, RTO. मारामारी ओके, I will say yes. आम्ही असं. कोई 8 months झाले तुझे बस कंडक्टर इतके केले, I have managed it. I have not issued one challan with them by best yes, I have never intervened. मारामारी I have managed to my prosecutor arrest them as per law. क्या